laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. haray musidɓe julɓe tedduɓe mi salmini on salminago islam. haray inchallah hande ka kikiɗe ɗo iɗen wondi e docteur meɗen docteur Mouhammad Diam Bari hafisahullahu taala. haray mi andintina docteur Mouhammad Diam ko jannguɓe ɗo e Madinatul Munawwar. haray ɓe wooda e yewtere ko ɓe waɗani en ɗo inchallah ko raɓɓiɗi ko yowodiri e nawnare ɓerɗe par ce que hiɗon andi neɗɗo ko ɓernde nde woni fi makko. si ɓernde nden moƴƴi haray o moƴƴi, si ɓernde nden boni haray o boni. ɗum noon haray hiɗen wiya docteur on falyatafaddal mashkuran majura. haray docteur bisimillah. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. haray naam miɗo jarna cheikh ahmad ba belzik e dow oɗo ɗe liga. haray wona ɓe jantori noon ɗen yewta seeɗa e ko yowodiri e amradul qulub, ɗum woni nawnaje ɗeɗo ɗen ɓerɗe. tawde ɓernde nden ko hunde hittunde e ɓandu bano adama, wona noon kadi ɓernde nden ko hunde hittunde ka diine islam. tawde alqalbu huwa mahallu nadari rabbi tabaraka wa taala wa mustawdau imani wa tawhid. aray ɓernde nden woni ka Allah subhanahu wa taala darata, ko wona noon kadi ɓernde nden ko nokkure, ko magasin, ko nokkure ka tawata tawhid on hino wonata e gomɗinal ngal. si tawi nden ɗon nden nde moƴƴi haray tere heddiɗen fof moƴƴay, si tawi nde boni tere heddiɗen fof bonay. wona nelaɗo men sallallah alih w sallam makirani en noon e hadise selluɗo mo Bukhari e Muslim filli, wonde no ka ɓandu bano adama huyre wotere si tawi nden ɗon moƴƴi ɓernde nden tere ɗen fof moƴƴay. si tawi nden huyre ɗon nde boni tere ɗen fof majje ɗe bonay. ɓe maaki ko ɗum woni ɓernde nden. hadise on ko muttafaqun aley. wona noon kadi ɓe maaki e hadise goo mo Muslim filli, wonde inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. wonde Allah subhanahu wa taala ala ndarude mbaadiji meɗen, wona ɗum kanko taguɗo woni o ndarde, o ala ndarde kañum kadi ɓalli men ɗin. oɗo ko danejo, oɗo ko ɓalejo, na ɗum wonto ono janɗi, o no hori ɗum ɗon ala ton ɗen. ko kanko Allah woni ko woni ndarude ko ɓerɗe ɗen kañum kadi e golleli ɗin, ko ɗum ɗo kanko taguɗo woni o ndarde. aray ko ɓerɗe ɗen taw kanko o ndarata. nde wonno golle ɗen, hay si tawi golle ɗen ɗe hawri e ko yamira ko sharia, kono si tawi na fi Allah waɗira, haray ɗen ɗon golle ɗe wonata golle moƴƴe. tawi tigi on jaka golle ɗe yo ɗe wonu moƴƴe, ko be ɓernde nden nde moƴƴa, ko be anniye on o moƴƴa. haray si tawi nden ɗon ɗen ɓernde nde nawni, haray ɗum ɗon noona sabu golleli neɗɗo on ɗi lo'a, golleli neɗɗo on ɗi bona, tawa on tigi nafitorta ko woni ko gollude. haray noon ko wiyete kon nawnare ɗeɗo ɗen ɓerɗe ko nuradu subha, ko nawnare hara ko jiɓaye e sikkitare, wa maradu shahawatin wa ghayi, e nawnare shahawu kañum e bewre. haray ko ɗiɗo noneji ɗiɗi won ton ɗen. none ara noon ɓuuri e hulɓinade nawnare sikkitare e nawnare jiɓaye. haray ɗum ɗo ɗen ko hunde hulɓinide wonande ɓernde nden nde wonno waray ɓernde nden wona wonir noon naafiqi ɓen tawde kamɓe hiɓe sikkiti e ko Allah e nelaɗon yewta kon, hiɓe mari jiɓaye e ɗum ɗon ɗen. ɗum addi ha tawi ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe maayi. Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ka Qur'an, wonde wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. wono yimɓe ɓen ɓe tata hino wi'a gomɗini Allah, ɓe gomɗini ñalande sakkitorde, kono tawa ɓe wonali gomɗinɓe fi hen ɗon. tawde kamɓe wi'ede malaika no takko maɓɓe ɓe hoolaki ɗum, wonde ɓen no windude golleli, wi'ede Allah no suti ɓe e golleli maɓɓe togosu e janu himo nande ko ɓe wolata,
imo suti ko ɓe gollata kamɓe tawa ɗum no marani ɓe jiɓaye yani piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala yewta ɓe ɗin tawa hara ɓe hoolaki ɗum ɗon fi darngal ta ɓe hoolaki ɓe ɗum fo e hunde sama kalare yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun ɓe inna ɓe jamfora ɗum ɗon ɗen Allah e gomɗinɓe Allah ɓen ɓay ɓe wiiri wonde ɓe naati ka diina ta ko e hoore ta na e hoore ta na e hoore goonga ko e hoore fenande ɓe sikka noon ɓe jamfota Allah anda goɗɗo wata jamfade Allah kono noon ɓe jamfora ɗum gomɗinɓe ɓe faminkino ko kamɓe julɓe wondi ta ko e hoore fenande Allah subhanahu wa ta'ala rutti e hoore maɓɓe o wiya ma yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun ɓe jamfaki so wona wonkiji maɓɓe so a andude noon wonde ko wonkiji maɓɓe ɓe jamfi haka o yewti en ɗon fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun do ka ɓerɗe maɓɓe nawnare Allah ɓeydani ɓe nawnare ɗum nawnare nde ɗon ko nawnare sikkitare nawnare jiɓaye nawnare nafiqiyagal wo Allah ɓeydani ɓe kañum kadi nawnare ɓay tawi ko ɗum ɗo ɓe suɓani hoore maɓɓe wo noon no wodani ɓe lette musuɗe fi hen joddi ko tawi kon ɓe laatike ɓe fena tawi nde ɗo nawnare ɓuri bonde e nawnaje ɗe fof ɗum waɗay gollel neɗɗo ɗin fof majji perde ta Allah faala on tigi o wonoya luttayɗo ka yite ñandangal yo Allah dandu en ɗum nawnare ɗimmere nden ko ɗum woni maradu shahawa nawnare shahawu nawnare faale yani wonkikin tawa hino ko Allah faala kon kono e hino ɗo faale wonkikin on ɗon ɗen o sikkitaki ko Allah enela ɗon yewta kon o himo jaɓi ko Allah harmini kon emo jaɓi ko Allah dagini kon woni noon sa e go faale wonki kin aray foolamo waɗa ko Allah harmini to tawa e ɗen nawnaje ɗe andi nawnaje tawaɗe ɓurɗe hulɓinade ko wiyete kon mawnintinare ko wiyete kon gayngu e konnagu ko wiyete kon nawnare yiɗugol zeno yiɗugol aduna ɗen andi ka suratul ahzab ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon ɗen mo yewta fi rewɓe nelaɗo ɓen ha hewti rewɓe tagorde ha darngal daro immorde ka julɓe wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wota ɓe yankino e konngol kamɓe rewɓen haa sakko tañƴino on mo woni ka ɓernde muɗum nawnare fi zeno wonde ene so ɗaɓɓiri oɗo bone zeno o heɓay tawi jaka e zeno ngon ko nawnare wonay nde ɓernde ɗum addata haa neɗɗo on tawa waɗay on ɗon nde bone tawde si tawi hara neɗɗo on nawnare ala ka ɓernde makko a taway o miijanta ko ɗum ɗon ɗen e ɓiɗɗo goɗɗo goo wona fi ɓeyngu goɗɗo goo wona fi nene goɗɗo goo wona fi jaaja goɗɗo goo wona woniri kanko yiɗa ɗum tawa ɗum ɗon e bandirawo makko wona e ɓiɗɗo makko wona e jaaja makko wona e yumma makko kono si tawi nawnare nde woni ka ɓernde ko ɗum ɗon addata ha neɗɗon tawa miijoto sifa on ɗon ɗen bone ha tawa o immoto fi ɗaɓɓugol on ɗon bone ha o finansa jawdi makko o yaha yani o yoɓa jawdi makko fi heɓugol on ɗon nden bone tawi ɗum ɗon ko nawnare bonde nawnare hulɓinide haray kono noon no tawa e nawnaje ɗe tawata ɗen hino tampina neɗɗo on ko wiyete kon nawnare gañanandi ɗum ɗo hiɗen andi ɗum kadi si neɗɗo heɓi ɗum ɗo haray oɗo ɗen o yiɗa yi'ugol goɗɗo goo hino welti o yiɗa yi'ugol goɗɗo goo hino welti tentiniɓe tawata ɓen hino e niveau makko si o yii on ɗon hino ɓuramo a taway ɗum ɗon hino satta e makko ɗum ɗon o heɓay ngayngu e telemma on ɗon ɗen ha tawa ɗum ɗon hino bonnude golleli makko ɗin sunna golleli makko ɗin wona carmal wona yiite sunnirta noon ɗen carmalle wona nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam yewtiri ɗum noon e hadise maɓɓe selluɗo haray ko ɗum waɗi neɗɗo on koyo wakkilo laɓɓina ɓernde mum nden e boneji ɗin ɗi fof majji foti ɗum ɗon ɗen ko nawnare naafiqaku e shirku nawnare zeno nawnare yiɗugol ɗanɗo gurna adna ha tawa hi neɗɗo ukkoto e boneji ɗin ɓay a neɗɗo on haɗaka ɗaɓɓugol gurdal adna ɗan wona dagor noon kono si tawi ɓernde nden nawni ha tawi joni on tigi ukkoto e ko boni kon haray ɗum ɗo ɗe woni nawnare bonnayde ɓernde nden ɗulle eɗen andi ka dargal Allah subhanahu wa ta'ala ko wi en ko yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim ñande nafata jawdi nafata ɓiɗɗo ka Allah ɗoni ñande dargal nafata jawdi nafata ɓiɗɗo si o na on arduɗo e ɓernde hisude ta ɓernde nden hino hisi e nafigaku inde hisi e keferagu inde hisi e shirque inde hisi e ko wiyete kon zeno e yiɗugol beere yiɗugol ta inde hisi e gañanandi inde hisi
yani kala boneji din ide hisi e konnago ta neddo on no labbini bernde nen no wadi ton hen dum sabu tay hara neddo on hisinide boneji din haray mo hanide labbinirde hen dum gomdingol Allah yidugol Allah e nelado makko on bay ala ko neddo labbinirta bernde mun den buri alqur'ana de Allah subhanahu wa ta'ala jippini den e meden buri iwtirgol baaw nelado sallallahu alaihi wasallam yida nelado jokkabe teddinabe on tigi mara ko labbinira bernde mun de burdun don bay de ngandi no ton nawnaaje go ara ko nawnaaje balli dum don ko docteur be nyawndata dum don den ba mocce be ko nanta sabu nyawndire kebe ma pikir ma comprimé ko nanta sabu amma nawnare bernde den dum do den ko qur'an on woni ko dum don e nyawdirte on Allah subhanahu wa ta'ala wiire non wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wo kanko Allah mo jippina ka immorde alqur'ana konko tawata ko lekki ta konko tata ko lekki wonande berde den bayaya go bangine dum don den wa shifaa'un lima fi sudur woni ko lekki wonande konko woni ka berde wo e yurmende wonande hembe wonande gomdim be sabu ko men non e naftorta ko si tawi neddon o jangi alqur'ana ma o nani alqur'ana o hino jange o jabi ko alqur'ana o wi kon on labbini bernde makko nen o labbiniride alqur'ana haray odo den neddo o woni neddo modjo neddo yidado ko Allah subhanahu wa ta'ala sabu o yidi Allah o gomdini Allah o tabintinani Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah tabintinani ko hoore mudum immorde inde makko e sifaaji makko immorde golleli makko kono non o rewi tagudo on kadi bayde wangal ko Allah tu wodani dagota ko de goddo rewa goddum go ko hina Allah haray dum do den holli wonde neddo on o mojjini bernde makko nen ta kadi mo yidi nela don sallallahu alaihi wasallam mo iwtiri bawo nela don e golleli makko din haray dum do den on tigi woni neddo subado neddo yidado kala yo Allah den yimbe yidabe subabe be tata hino golla rewgol Allah ino labbina berde men den sabu berde den ko hunde ko hittude ka der islam moƴƴugol berde no tawa moƴƴugol tere den si tere den e berde moƴƴi haray gollel di moƴƴi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal